Har gule gulazere Hay gule gulazere yek şevdu Şevse şeve çarşeve lalime be Hay gule gulazere yek şevdu Şevse şeve çarşeve lalime be Nav teyratı sakari yek şevdu Şevse şeve çarşeve lalime be Nav teyratı sakari yek şevdu Şevse şeve çarşeve lalime be Hay gule be nefere yek şevdu Şevse şeve çarşeve lalime be Hay gule be nefere yek şevdu Şevse şeve çarşeve lalime be Nav teyratu despori yek şevdu Şevse şeve çarşeve lalime be Nav teyratu despori yek şevdu Şevse şeve çarşeve lalime be ji stüdyoyên TRT Kurdiyê sibav xêr roj baş temaşevanên ezîz dawiya hefte îro jî bi dengê Pervîn Hüseynî dest pê kir. Belê temaşevanên ezîz em her hefte ji bo ve mijarên cuda mijarên xweş amade dikin. Îro jî mijara me gelekî xweş e gelekî giring e. Em ê behsa dengbêjiyê bikin, behsa dengbêjan, behsa kilaman bikin. Lewra di çanda Kurdan de dengbêjî, kilam gerekî ciyekî qedîm digre. Em ê îro jî yek bi yek behsa kilaman, behsa dengbêja bikin. Kerem kin hûn jî bi mesajan re beşdarî bername me bibin. Telefona me 0506 657 536 ji vê numarê hûn her tim dikarin mesajê xwe ji me re bişênin. Gelek mêvanê min hêja îro stüdyoya me de ne akademisyen Doktor Nevzat Emmioğlu. Mamoste tu bixêr hatî, sersera serçava re hatî. Xêra Xwedê li we be, xêr li pêşiya we be, spas malê ava. Çavê baş inşallah. Saviya we dixwazim, başiya we dixwazim. Gelek spas. Peşkeşvanê bernameya dengbêj Abdullah Koçal. Mamoste tu bixêr hatî. Nav xêra de bixuşkî. Çavê baş Abdullah. Rehmel milliyete ve şükür tişi başi. Kerem spas dikim. Stranbeş Pervin Hüseyni, İsmail Hakkı Parmaksız, Berkin Güller, Malava Ava gelek spas dikim. Belê temaşevanên ezîz em ê dest bi sohbeta xwe bikin lê ekîba dawiya heftê ji bo ve vêtireyek amade kiriye. Kerem kirin vêtireya xwe jî temaşe bikin, paşê me dest bi bername xwe bikin. Dengbêjî di çanda Kurdan de cihekî gelekî giring digre. Di nav dengbêjiyê de gelek zanistên civakî jî hene. Zanistê, civakî, filozofî, wêjeya devkî û dîrokî jî di nav dengbêjiyê de hene. Bi hezar salan e ev çand di nav Kurdan de didome. Îja dengbêjî çi ye? Ji kê re dibêjin dengbêj? Dengbêjê pêşî kî ye û kî jan kilam bi deng kiriye? Mijara kilama ewil çi bo? Çend cure dengbêjî hene? Zalime çekuşega qalendê te biştînim heta salketine viçaxî malê me hatne ezozana. Dengbêjî bi qabiliyetê ye an bi xebatê mirov dikare bibe dengbêj? Dengbêjî ji bo wêjeya Kurdî çima ew qas giring e?
دویجه devkî de cihê dengbêjiyê çi ye? Dabeşkirina dengbêjiyê li gorî çi tê kirin? روز مخيدين وجاشم وطاري Dengbêj û dengbêjî di nav civakê de çawa tê dîtin? Dengbêjî li gorî rabirdu û dahatûyê hatiye guhertin anna. Di nav civaka Kurdan de li gorî herîman dengbêjî tê guhertin gelo? Mijarên kilamên wek dengbêjiyê tê gotin herî zêde çine. Bersiva van pirsan û agahiyên hîn zêdetir bi bernameya dawiya heftê bi mêvanên pisportên serekrana we. روز مخيدين وشم بطاري بله مامۆستا هوندی ساب خێر هاتن سەرسەراسەر چاوارە هاتن دەنگبێژی divêteyê de jî hat gotin di çanda me de piranî çanda Kurdan de çanda kurmancan de ciyekî gelekî girîng digire. Îca dengbêjî çi ye? Yani dengbêj kî re tê gotin mamosta em vê pirsê em bi te re dest pê bikin. Spas mali ava dengbêj esas aynika civatê ye. Bûyer û hedîseyên civatê nîşanî gel dide. Her wisa gola civatê ye dengbêj. Lê aliyê teknîkê de eger em tarîfa dengbêj bikin meriv dikare tişkî ewha bêje. Ew kesek ku berhemên dengbêjiyê îcra dike. İcrakarê berhemê dengbêjiyê ne û rola veguhestin û neqla çanda devkî dike ji neslên berî ber bi neslên nû. Îja bo vê yekê dengbêj tabî lazim e em bêjin pisporiyeke wî ye neqilkirin û qisedanê hebe. Qirikeke wî ye xurt û saxlem hebe ku wê hunerê dengbêjiyê bi deng û awaz bide guhdarîkirin. Her wisa lazim e em bêjin temsîla civatê bike. Şahiyê da kêfxweşiyê da her dem çav li wî digere. Ewa di wê hêlê da gere wê ehtiyacê wê temsîlê bîne cî. Di gel hêla da hem aynik e hem temsîlkar e hem icrakar e dengbêj. Bele saat xweş mamosta. Saat xweştir. Îca ev dengbêjî ji kengî de dest pê kiriye mamosta yani kengî de ketiye çanda me çawa dest pê kiriye. Hepkî Tarixa wê ber. tarixa ve dîroka em ser vê jî bisekinin hepkî. Ew mühim e esas yani em dibêjin çanda devkî ku dengbêjî di nav da digre em bi hezar sal berê dest pê kiriye. Eva di sal çanda berê. pirda da ya hemû milleta de heye paşê ev çanda devkî ve heriye çanda nivîskî. Piştî wexta çanda nivîskî û çanda devkî rex hev meşiyan e di edebiyatê zimanan de. Edebiyata Kurdî da jî an em bêjin çanda devkî wek cemê Firatê be. Çanda nivîskî jî wek cemê Dicle hev re herikîne. Qwet tane hevdû yek nebiye manayê yekî. Îja çanda devkî em texmîn ki mesela em bêjin destanê Kurdiyê ku Memê Alan, em bêjin Zembil Firoş yan Rustemê Zal tarîx wan digihêje beriya mîladê. Beriya İslamê beriya mîladê lê gava ev dengbêjiya ku niha em behs dikin berhemê wên dengbêjiyê ji qasêta dest pê dike. Qasêt ku deng hatine qeydkirin gihîştine roja îro ê awilîn ku em dizanin evdalê zeynikê ye. Mesela du sal berê salê 1800 da qeydê awilînê ku ji dengbêja peyda bûn û gihîştin roja me ji wir têne û ev destpêk hêla qeyd û quyûdatên nivîskî da awilînin. Ama bingeha wê digêje hezar salên berê. İca mamosta dengbêjên yani mijara kilamên wê heyamê û ê anika em bêjin. Çawa hatiye guhertin ya çi farqi ye li gorî nerîna te? Ava em bêjin serdemê berê de esas gava li gorî heyamê jî diguhere mutlaka. Çünkü meteze goya dengbêj aynika civakê. Civakê de çi hebe wiya nîşan dide. Civat em bêjin 200 sal berê, 500 sal berê, 1000 sal berê rewşa wê mahiyeta wê cuda bû. û ew çaq em bêjin çi behsa mîr û hukmdarên demê dikirin, behsa eşq û evînê wê çaxê dikirin, behsa qesr û qonaqê mîra dikirin. Mesela teze qisedanê da derbas bû min mamosta Evdala me xeber da Evdalê Zeynî ki mesela dengbêjê koşka qesra Mîr Sürmelî Mehmet Paşa bû.
بحثا وی دکر بحثا روشا وی دمید کرد اما دنگبیجی مثلا 3 سال بیستان سری بیستان بحثا شهر جهان یکمین دکن کوچبری شهر عشیره و مشختی و هجرت و مهاجرتی دکن yani jî em bêjin behsa eşq û evînê dikin yani mijar cihêrengin Jar hingaş hatta nihat guheriye. guherê çimkî rewş di guhere Saat hoş mamosta. İji Abdullah em tere ji hepkî xeber bidin. Tijî bernameya Dengbêj, programa Dengbêj pêşkeştikî çend salê te. Yani me got oxtê mijara me Dengbêj me got bê Abdullah jî nabe. Saat. Çend salê te vê bername pêşkeştî Dengbêjan re müjil dibî di kilaman re. Te çi bêjî li ser vê mesela li gorî nerîna te dengbêjî çi ye, kilam çi ye li gorî te? بله فکر من نه یکم دایکا کو کذبا و شوتی یکم خورته کو دل کات کی به وان دای دست بکرن جوی روجور و های یعنی 2000 ساله نه هزار تنه 2000 ساله مثلا هيا چاوا کو مثلا 100 سال بریا و حسب هبون ایرو عربه زده بونه ادی حسب کلام امبیجن کلام مدرن در کتنه عربه کتنه وکی هر تم دگوهر رنگ کی نو جواک چه بجی دنگبیج وید بیجه جواک چا امبیجن تف بگره دنگبیج عینی تشتری که ام با مامستا بحثا عبدال زینه کرد مرف مامستا احمد راس ببیربینه دسر عبدال زینه کتابک نویساندیه دسال 67 ایده گند بگند گریایه نوی عبدال دیتیه امر زینه که işte çöğe ser gora avdal zeyne mesela ev dibêje ku 110 sal belki amir kiriye avdal zeyne 110 sal amir ne hendike û di dîwanê mîr û beg û paşayan da bûye mesela beriya ku here cem Sürmenî Mehmet Paşa dengbêjê Hesen Begê Sîvkî bûye mesela Gulafille tek biriye Şeyh Silê dengbêjê Tarxan Nêqeleniye hêla İranê tek biriye yani di nav dengbêjê ku em zanin navê wê heta îro hatiye de yê herî mezin evdale û heta îro kesiye ew derbas nekiriye mamosta ne wisa rastê Avdale Zeynike herî mezin yani di nav stranbêjan da dibêjî. di nav dengbêjan Nav de dengbêjan dengbêjê ku em zanin yê ku navê wan gihîştine îro di nav wan de yê herî mezin evdale Zeynê saleke beriya şerê cîhanê yê yekemîn rehmet kiriye 1913 da çûye rehmetê û kilamên ku wî çêkirine hêj tên gotin ya herî giring jî meqamên ku Avdale Zeynekê danîne hêj hene belkî pirsgirêkek bevîro dengbêjên me bi piranî kilama li hev dînin gotina çê dikin xweş şairin lê belê meqamekî nû pir kêm e Avdale Zeynê mesela li gorî gotina Mamosta Ahmed Aras kilama Mihemedê Elî Begê metê çêkirina Avdale Zeynê Subhane Rabbiyel Azîm çi meqam e hêj sera meqam nahatiye çêkirin وکی دن وقتا که چیه سورملی محمد پاشا را وقتا چیه حربا کوزانه درسما جیرینه درسما جورینه میرو ویدل او کلام مثلا یک وکی بلکه هیچ نهات به چیکرین یعنی یک سر ویرا بلکه نهات به چیکرین شهر کوزانه وقتا که 300 سیوار دشن شهر جوان پر هندک بلگرن گش به نخوشیه دکوین دمرن گش بافچه او خالچه نه یعنی خوردن سر خورانه سر وان گوتیه کره سورملی محمد پاشا وقتا که چرکز عمر را شرکر هات کشتن اولا بگه میره زراف و روی دنیای چون مقام دانیه خود رحمه خاله که Rahman Xwedê lê be inşallah. آمین Cemal Mosta yani Abdullah em basa stranbêjan dikin yani li gorî nerîna min demam bêjin kurmanc demam bêjin zimanê Kurdî yani direkt kilam tê bîra me dengbêjî dengbêjan tê bîra me yani bê dengbêjî bê dengbêj bê kilam çanda Kurdî nabe ez bêm yani em çanda xwe em zimanê xwe bi kilaman re jî hîn dibin canem navenda nûçeyan jî em daxivin ya tijî dibêje di vê kilamê de vê stranê de ev peyv hatiye gotin yani em zimanê xwe dewlemendiya zimanê xwe em zimanê Kurdî jî dibênin bi kilaman re dibênin îca têkiliya zimên û kilam bi hev re çawa em ser veya jî bisekinin بله ما مستد izne bir az müsaadete خبر mühim te boy kerem ki مالات Rica وقتی وقتی ام خوف خبر دادن بله. نه لازم مر بيجي از عيشان ام ماسه بل هم بر هب هر تم بله. خبر دادن سربان مثلا د زمین دا چقاس تفگر هبن aynı tişt keve kalama. Belê. Meletiye dengbêjek heye ayzerî remî bekşe. Abuzer aşkın ses. Kurmancıya meletiye çi bek kalam enûjî büyük qaydeyi çê dibin. Mesela di ser Turgut Özal kalam çêkiriye dibêje ku
her Avrupa devletleri borca Türkiye ertelemiş ki. Ama ev kalama. Çünkü Kur'anca menetiyatı ve astı. Mesela embejin kudu kalameke da kalameke xerzanda. Dibece ku teniya bi done. Yani iro teniya bi don malan da nema. Teni nema. Ne olsa mı? İdi gaza sürüştü heye. Yani merve çavazane وی زمانی لمالان آگر دادانه işte خارن çekirne teni heviye teni به دون هیا جوی خرابتر دمروا بگره ناچه یعنی دنگبیجا دیدلین ریه جواک چه دجی وی تشتی دبیجین böyle ما مستقل بگوری هیامه yani مثلا مثلا abla baskır ya gaza sürüştü iro heye dınav klamandacı belki hediye gaza sürüştü ev peyv hediye de etek ve nav klamaj yani hatta ki sisteme var etek ve yani onun için de fikrim olmazdı. Tekilya dengbeci bu zaman tişteki mühime براستی Ayşegül Hanım çünkü neticede dengbeci berhemen dengbeci liser vasıta zaman derdkevin meydanı o belav dibin. İja asas xezine ke zaman dengbeci bu seri xwe her wisa di nava nifşên berê nifşên nû da ew dengbeci tekiliyekî çê dike her wisa di nava mensûbê wî civatê da wî milletî da yektiya hîs û hissiyatê pêkitîne. Em bêjin gava dengbêjekî serhedê behsa mesela eşqa Hüseyin Nazo kir. Çak mamoste got behsa mesela sefera Dêrsimê Xozanê kir ku ya Avdalê Zeynikê dibêje ew ê hissiyatê ew ê eşqê ew ê evînê yan jî ew ê keser û kovanê tu dibînî ê ku aliyê Diyarbekirê jî hîs dike ê aliyê Hekariyê jî hîs dike ê aliyê Amediyê û Zaxoyê em bêjin mehabat û Makoyê Kafkasyayê aynı hissiyatê nîşan dide û hestiyar dibe mutehessis dibe ev çitke dengbêjî di nava ziman da hîseke müşterek pêkitîne her wisa esas aliyê ziman da aliyê edebiyatê da jî ev em zav ser neksekinin ama gere were lêkolînkirin yektiya ziman pêkitîne standarda ziman pêkitîne mesela em bêjin peyvek heye li herêma Hekarî misal em bêjin Kawîs Axa yan jî em bêjin İsa Berwarî di eva xwe da bikartîne di berhema xwe da bikartîne insanekî me ji aliyê Kafkasyayê belkî 500,000 kilometre dûr wê peyvê wê tabîrê çok teze mamoste mînak nîşanda dibihîse û heşê wî da bi cih dibe eva çi dibe gava insanekî ku ji aliyê coğrafî da dûrî hev be jî ew dengbêjî ew berhemê dengbêjî wî zimanî dixe standard dike zimanê ragihandin û hevfemkirinê loma îro êdî sînor neman hûn dizanin mesela yekî ku berhema dengbêjiyê li vir bêje eval çar aliyê dunyayê li em bêjin Avrupa li Amerîka li Rojavaya dûr Rojhilata dûr tê gudarî kirin tê şopandin loma mesela îro bala mikişan min mesela min boy ku em ser xebertin min ser medyayê jî hinekî lêkolîn kirin min dî hine berhemên Kurdî ên dengbêjiyê 10 milyon 5 milyon şopînerê wan çêbûne evekî dengbêjî mesela ê Zahiro ê Şakur ev newsa navnetewî Gelek bala insanan dikişe. gel demek millet teqîb dike û êdî sînor jê ra nemaye. Saat hoş mamoste. İja mamoste te basa vejeya devkî jî kir. Yani em ji vira zanin ku vejeya devkî jî gelek tesîrê kilaman kiriye. Yani ketiye nav hevdû em karin îro bêjin ketire nav hevdû newsa. Ji berê de heta niha. Ew çawa çêbû yani ew heyam çawa bû. Ava yani berhemên edebiyata devkî çak te eşaret kir bi serê xwe yekûneke mezin teşkîl dikin û cureyê wan hene. Mesela em bêjin gotinê pêşiya di nava edebiyata devkî da xaleke. Yan jî çîrok xalek, destan xalek û dengbêjî jî xaleke dine firqa dengbêjiyê ku ya vanê din çi ye? Dengbêjî tamam bi deng bi dev tê gotin lê cudahiyeke wî ev e ku bi awaz bi rîtîm bi meqam hatiye xemilandin. Loma mesela ez tarîfeke mamosteyê dostê me Abdurrahman Güngüm em selamê xwe jî jê re bişînin vê derheqê de heye pir bala min dikişîne dibe berhemên dengbêjî ê devkî her wisa dengbêj çi dike tîne
hevkariya hêza pîroz a deng û gotinê tîne bahev. Bi vî awayî dengbêjî ji berhemên devkî êdinê cuda dibin. Yani hêza gotinê û hêza deng bi awakî pîroz tê bahev û tesîr li ruha dike. Îca gava eva pêk hat loma dengbêj alîkî da şair e, aliyê din da jî hunermend e. Mesela Aliye Serhadê tiştek heye dibêjin her dengbêj e lê dengbêjên şair edîb e. Loma mesela ê ku şair be tîne berhemên dengbêjiyê ji ber xwe derdixe, meqamên nû çê dike, li ser hadiseyan eserên nû çê dike diwelidîne. Loma yani mesela çak teze min mamoste me behs kir tişta ku mesela evdalê zênikî ser wan derbêgirî din ra nîşan daye çi ye? Hem dengbêj hem şair bûye. Yani berhemên nû çêkiriye, meqamên nû çêkiriye ew meqam ji bo şopînerên wî, bo şagirdên wî din bûye numûne. Loma em mesela vê hilê de em dikarin bêjin di dengbêjiyê de kanûn çêbûne. Yani her dengbêjek bûye mîna hostakî, mîna pisporekî li dû xwe rê çi ew rê wan ji hêla şagirdê wan ve hatiye meşandin. İca her kilam ji mamoste çîroka kavê heye ne wisa. Mesela hin dengbêj kilaman dibêjin û paşa çîrokê wan jî dibêjin. Yani gelo ev jî stîleke yani her dengbêjî ji hev cuda dibêjin ne wisa. Ve jî işte pirsim xwazî Abdullah. Tu gelek dengbêjan dikî mêvanê xwe û di programê de hin dengbêjana rasterast kilaman dibêjin, hin dengbêj hem kilaman dibêjin û paşê behsa çîroka wan dikin. Ev çawa çê dibe. Saat xweş. Mamoste çêtir zane destanbêjî jî heye. Destanbêjî dikare mesela 2 saata 3 saata li destanekê bêje. Mesela dikare li memê ala bêje. Geh gotinkî, geh kilamkî. Geh bi meqam. Hejî şkalkê xwe zanim bi rastî. Ew jî cana ji me re dibêje. Saat xweş. Yani paşê jî behsa çîroka wan dike. Hîngan bêtir fam dikin bi rastî. Lewram ciwan em pir nizanin, tarîxê jî pir nizanin. Dema ku kilaman dibêje û paşê jî ji me re çîroka wê dibêje, ji me re xweştir te. Saat xweş. Niha bîzna mamoste ez bêjim ku meriv çîrokê beriya kilamê bêje, kilam bêtir fam dibe. Dibêje ku ev filan tişt wan ha were gotin belav Li gor wî guhê xwe didî. Saat xweş. Yani ev karakter ve filan tiştî bike, ji ber ve filan kes ve filan tiştî bike. Sal hefte ku meriv meseleyê zanibe û karibe bêje ji xwe dengbêj hosteyê wî îşîne. Belkî di nav meseleyê de be, belkî bi xwe ew kilam çêkiribe meseleyê wisa rehet zanibe. Dikare mesela bêje ku filan nû kesî wiha kir ji ber vê wiha bû, loma wiha çêbû. Meriv lê din re ku wexta ew mesele tê gotin, meriv fêm dike ku çawa hûnandiye, çawa li hevdûaniye. Di kilamê de kî sujdar kiriye pişta kê girtiye. Kî heqe, kî neheqe. Van gişkan dengbêj wek hakimekî qerarê dire dibêje tu sujdarî rûne tu maftarî tu heqê xwe bixwaze. Yani li hêla kolikê ew işte gundên hêla deştê hene. İşte em bêjin dargir, kosler, işte wan gundên derdorê belkî 300 salî beriya vê du pismaman ji ber milk şer kiriye. Aliyek bin ketiye bar kirine ji wir. Dûr be mêr hatine kuştin. Pismamê hevin jî aliyekî bar kiriye çûye. Van salan em pê hesiyan ku ew mesele bûye kilam li hêla Efrînê tê gotin. Ev tê bîra meriv. Yên ku bar kirin çûn hêla Efrînê. 300 salî beriya vê. Wira behs kirin. Li wir behs kirin. Dengbêjan ev kilam çêkir û her tim pişta wan girt. Yani nabêje ku belkî aliyê dijî maftar be. Nadibêje. Gudarî nekiriye çünkü gudariyê din. Yani li gorî nerîna xwe, li gorî dîtina xwe, li gorî ku wan re çawa hatiye behs kirin, wî awayî kilam çê dikin. Ya awayî pişt. Ev jî normal aslında bi rastî dema ku em difikirin. Yani her tim însan nikare tarîx rastdanî be ji xwe. Yani dema ku em tu xwe tê dixin ciyê wan, ev jî Ji xwe vegotina tarîxê objektif nîne. Gorî xwe tarîx tarîx xwe rivayet. objektif. Yani kilama usê bêşerde her tim dibêjin bekir neheq bû. Erê. Xweda rehma xwe li heviyeke. İca ev li gorî we ji bo pirsim yani stranbêjî kilam gotin yani yeteneke mere bi perwerdekirin ka yani mirovek aneka ciwanek belkî me temaşe dikin ê ku dixwazin bibin stranbêj
yani هول جديدن خيرات جديدن كارم ببن سترامبيش اساس يعني باور دكم وك سترامبيجي بري نكار كلامان بيجن Ez ليه كارم بله. ببن يعني كارم پرور بين پرور دكر بإذن ما مستقر كرم. دنگ بیش تقز نستران بیش دنگ بيش ام بحثا دنگ بیشی بکن ما مستقر بله كرم كر ev هي yani اساس پیشی به حواس دست بید که حواس یعنی بله انسان چه ببینه مرق اول سرویه اگر در دور آوی جواتی دنگبیجه کی پسپور هبه مشهود هبه او در دور و در دور دبه نمونه او یک او حواس کو چه بو یک شید او که دا تشتک مهم هیا دا دنگبیجی دا موتیفک هیا موتیفا گارس خوارنی گارس كارس خالد ایجاد موتیفا دنگبیجی کردی دا گارس هیا مثلا ترکی دا بوی مثلا اوزان و عاشق ترکی دبین باده ایچمه او جی موتیفه که حقیقتا دنگبیجین کردی دا ای گله که مشهور دا تو دبینی دبی من قرار دا اک ببم دنگبیج حواس آمد چی بو من جوات دا مسترا کلام گوتن دبی روژه که خونه کی دا مدید فلان دنگبیجی مشهور تاسه گارس آنی دامن یعنی کل من گارس خسته دوی من بشتی وی هنگی ایدی من خواهوک دنگبیج دید و شهرت من قوت من زیده بود حقیقت گله که مثلا قوا من او که من حیاتا افضل زینی خوند افضل زینی که دا جی اوی که وها دقاومه آر رسول دا جی مخوند گله که دا من دید ورجه مثلا لبولانغی لموشی انویستا ما زانیگاه موش الپاسلانی سمینر لسر دنگبیجی چیکر ام دعوت کرده بون ما لور در حق دنگبیجی دا آگاهی دا ما قصه کرد دنگبیجی کی حریمی حسن الیزی خود سلامتی بده ام سلام خوشی جور جرا بشینن چند برهمین دنگبیجی لور پیشکش کرد اجرا کرد تشتکی بالکش کرد و در حقی دا اوجی مرابون نمونه مگلک نمونه دیتی بون اما بله جارا اول من نمونه که اوسا یعنی روبرو بزندی اوسا بجندی مگوداری کرد گو از طلبه بوم بچوک بوم حتی گو از طلبه مدرسه بوم فقی بوم گو حواستا منا او که هبو حواستا منا دنگبیجی هبو من جارنا دکوت گو دوره که من خون دید وی هریم آمه جمله کندی عالم مدرس شیخ هنه گو شیخ ابراهیم مدی تاسه گارس آنی دامن اکرام مکر من او تاسه گارس خوار گو او شیخ ابراهیم جی 3 سال بری لوی هرمی جیای مدرستی کریه گو سبیز دو گو مخونا خواهش دی باوی خوارا گو ملت را گو کالکی مجموعه گو دیه حسن یان علاوه کف شکو یان تو بیبی ملاکی مزن یان جی بیبی دنگبیجه کی مزن گو پاشه گو حواس آمنا دنگبیجی کو زیده بو گو علامت کو عوام را بو اوک اشارت وکا دیپلومه یان جی وکا بیش دبری اجازت نامه مثلا ایک مدرسه دخوندن ایک تحصیل کی دکرن دهاتن داویا تحصیل اجازت نامه مینا دیپلومه ام بیش مدرسی وی ماموسی وی ددای د دنگبیجی داشی موتیفا گارس وکا دیپلومه وکا اجازت نامه اشارت کی ام بیش مانوی اشارت کی مانوی وک چا پیر دست خسر پشتا وی طلبی خبیجه بوی تمام ریات بکری به اوجی نشانه بله ساعت خوش ما مستم از نخوازم پر بطلین من میحب که بهنا خبردن انا استرانه کادنش پروین گفتار بکن پاشم از دوام کم صحبت آخر کرم کن
مني تشيلك مالا مني رحمن تشيلك أمري مني تشيلك مالا مني رحمن بشبروش واسخاناكم قيميش نابم تشياركم جعيبو شرمان وازديناكم مرحمين هي مش نابم تشياركم جايبو شرمان وازديناكم مرحمين ليل رحيم مني بنا وزيتي ما تنان بجا وازبر چما رحمن آوه بنا وزيتي ما تنان بجي وازبر چما رحمن ليل رحمني تكابك سرهلني كلا يرما بها بني رحمن تكابك سرهلني كلا يرما بها بني رحمن
ساعت خوش مالا تاوا پروین گلک Hem سپاس de ne be bu ki? Hatta hoş. Nijan bir mesajan ra devam bikin hepki. Muhammed Şarman jmera mesaj şandiye. Senariste reza filma xozi brojin beri. Roja ve bixir du mevanin qadir bilind paspor hatine bernama ve ez silav hürmetin xwe jwan re û pêşkeşvaniya we re dişînim. Em jî gelek silavê xwe ji we re dişînin. Allah خوش سلام مجید ماموسته محمد را Em jî gelek Her silav. hebe. Gelek silavê xwe tişên pirsek jo pirsiye dibêje tiştekî merak dikim bernama dengbêj bi salana didome gelo brêz koçal heya niha bîbîranîneke sosret jiyaye an ne ji we pirse. Pirseke xweş e bi rastî. Kek Muhammed henekî Çend salê te pêşkeştikî bernama dengbêj Abdullah? 2019 han tu bêje bîstan da dest pê kir sala pêncan. Sala pence maşallah. Qasekê jî min henekî xwe jê dûr xist ez ketim îstirahatekê wisa bû. Wallah yani wek ez ser xwe bêjim sabe Muhammed magazîna vî îşî dixwaze. Can ew jî lazım Abdullah. Elbet elbet. Ya şu bivan tiştan şîrîn dibe. Yekî gotiye ez di magazînê dinêrim takip dikim ji bo ez zanibim mervên navdar çi dikin. Hayata insanın zengin çawa ye. Yê dengbêjên me ji zengîniya me ne ev beriya pêşkeşvanî ez berhevkar bûm. Li mintiqa Semsûrê min zêmar berhev dikirin. Kilamê miriya, kilamê şîna. ممینا مرسیه Tiştên wisa belê ev tabii meriv dibêje ku yani ez çend tişta zanim. Min pir ji kilamên deşta xerzan hez dikir. Tayyîbûya Qurtalanî di nav Nûrû Gulan da be Mihemed Salihê beynatî farqî niye em ew jî wisa merivkare ser vê mintiqê jî hesab bike. Min got ez çend tişta ji vir jî hîn bûm. Paşa milên nirî ku ez ti tiştîn zanim. Ew qas deryayeke bê ser û bê biniye yani meseleyek dibe kilamê dibêjin davê dibêjim ya ne beke filan mesele be. 2 saata şunda têbîra min. Yani min ev fêm kir dengbêjî behreke ku meriv bi dil û can xwe nediye meriv nikare jê bi elime îstîfade bike. Saat xoş. Saat xoş Abdullah. Yani tijmera nabêj. Basa stranbêjan nakî yani. Tu zanî dibêjin Ne heneker. serê şikestî bin kumê xwe da. Saat xoş. Saat xoş. Hingi telefon ser ev du tên dîsaz nikarim mesaja mı xênim. İshak Asker Cezîrê jmere mesajek şandiye. Ez bernama ve pîroz dikim hûn her hebêjin û her sağ bin înşallah. Wî jî her hebin înşallah em gelek silavê xwe ji we re dişînin. Zî be rehmel bavê te be. Xwedê jî razî be înşallah. Me paşê dîsa bi mesajan re devam bikin. Her wekî di mamoste em behsa dengbêjiyê dikin, behsa kilaman dikin. Li gorî we ez ji we pirsim dengbêjî îro çawa hatiye guhertin yani îro dengbêjên ciwan jî hene. Ew jî kilaman dibêjin. Yani kilamên nû tên nivîsandin an herkes berê dibêjin ciwanên nû yani ciwanên ku aneka kilaman dibêjin stranbêjên bûborin yani dengbêjên ciwan çawa hewl didin li ser vê meselê. Eva mühime dengbêjên berê esas aliyê ciyê îcrayê û ciyê gotinê da guherîn çêbiye yek. Her wisa di naveroka berhemên dengbêjiyê da guherîn çêbiye û her wisa naverokê wan guheriye. Çawa mesela berê dengbêjî li ku dihat îcra kirin li cihê dîwanên qesr qonaxên mîra da li koşkên bega da di serayên paşa da dihat kirin mesela mîrê bazî de Mir Yani Muhammed wek aktiviteke bû ne wisa Evet, berê tabii. halde heyama berê de. berê da wek aktivîtekî wek şahiyekî wek civînekî piştî her civînê îla dengbêj berhemê xwe eserê xwe îcra dikir. İja her mîrek evkî wî hebûn bi dengbêjî wî hebûn kava mesela mîrê Cizîrê mîrê Miksî heta mesela di kitaba Evliya Çelebî da 1600 da nivîsiye hatiye herêma Kurda cihê Kurdnişîn geriyaye kitêba xwe da besa hunermend û sanetkarên mîrê Bitlisê dike. Hukumdarê Bitlisê dibe hukumdarê Kurd gelek hunermendê wî hebûn
دیوان اوی دا اجرا دکرن دبی من موزیک که حال دنیای جیک ندیده مثلا مولانا اوی اولیا چلبی هون زانن همون دنیای گرگه بله بله سیاحی مشهور ایجا tabi bir namna ke nabêje ev hunermend gel û dengbêj bûn, stranbêj bûn, qesîdebêj bûn nabêje lê ji mahiyeta gotina wî dertê meydanê hunermendê, dengbêjê, mîrê bitîsî hebûne û îcra kirine û pir bi şöhret, pir bi qedirbilindî aniye ziman. İja mesela dikkat bikin ev mîrê Cizîrê Mîr Bedirxan Celalet Adî Bedirxan, Kamran Bedirxan jî gava bavê wan tê Stenbolê sürgûn dibin navbera wan Osmaniye hev dikeve mîrê evkê mîrê Cizîrê wan evkê xwe tîne wan dengbêjê xwe jî tîne Stenbolê li wir jî dîwana wan çêbe di qeydê tarîxê de ev ne hene. Heta mesela kitêbeke Mehmet Uzun da behsa van dengbêja dike. Dengbêjê ku mîrê Cizîrê aniye Stenbolê li Stenbolê îja civata Stenbolê jî evna guhdarî kirine pir bala wan kişandine. Çünkü duvarda tune bûye îja ciyê mekan mesela berê di qesr qonağa da yan jî diwanxaneyên malmezina da digotin anha mesela îcra ciyê wanê îcrayê çi ye daweta da dibêjin anha êdî televizyona da êdî em bêjin weka keke Abdullah programa da dibêjin yan jî êdî ser sosyal medyayê çünkü ciyê îcrayê guher yan jî hene bajara malê dengbêja vebûne hûn dizanin li Diyarbekirê çend cara em jî davet kirin meçhul ser dengbêjî mesela semîner da yan jî li hene ciya xaseten mekanên dengbêjiyê çêbûne bu şeklî îcra dikin. Saat xweş mamoste. Yani aneka ciwanên me jî gelek hewl didin bi rastî ev ji bo me dewlemendiyek e. Lewra çanda me nayê ji bîr kirin. Îca ji bo ev çand bêtir were bibîranîn, bêtir were xeberdan, bêtir ji bo ku kilam werin gotin. Abdullah ti çi difikrî? Yani pêşeroja stranbêjiyê ti çawa dibênî? Çawa bibe. Yani erê ciwanê me hewl didin lê bawer dikim nabin wek stranbêjiyê berê ne wisa? Erê dîsa dibêjin, dîsa hewl didin, xîreteka mezin jî didin. Lê nizam tu çi difikir li ser vê meselê ji bo ku tu wan mêvan dikî, tu wan semtênî, tu wan guhdar dikî ji te dipirsim. Saat xweş. Mamoste baştir zane dengbêjên ku nûr ra dibin gelekê wan bê hostar ra dibin. Yekî digot ez çûme cem dengbêjekê zamanê berê hêj teyîb tunene ku ji min re kilamekê bêje gotiye ku mesela tu rojekê ji min re paleyî bik ez ê te kilamekê bêjim. Rojekê min cem paleyî kiriye jê re paşê ji min re kilamek gotiye ez hînî wê kilamê bûme vegeriyam hatime. İro qîmet ev navbera ragihandinê êdî hosta û şagird çû internet û şagird heye. Ev tiştekî baş e imkaneke çünkü meriv fîzîken nikare hevdû bibîne ama bi telefonê mesela xwe de jê razî be şakirê kopê mala wî li İzmirê ye. Ademê Cilîgolê jî şagird em bêjin xorteke mala wî li Uşakê ye. Bi telefonê xeber didin. Bi dîmen xeber didin kilamê jê dipirse dibêje dubare dike dibêje sêcara dike dibêje ji bo ku jê hînî kilamê bibe. Erê divir da şakirê kopê hostê Adem e rast e lê fîzîken hevdû nabînin. Ev rew jê guherî fîzîken nel cem hevin. û hewcetî fîzîken nêzîkbûnê jinema ciwanên niha em bêjin ku qayîdeyekî wan jî bi orkestrayan radibin. Çünkü îdareci lazım e ji dengbêja re wê debara xwe çawa bike. Orkestraya wî heye diçe dawetan beriya ku dest bi govendê bike du kilaman dibêje. Mesela işte em bêjin bi piranî meyla wan ji li ser ev e xwedê jê razî be ev jî berekî em bêjin rêl ber wan rast dikin. Hozan Aydın Hemê Hecî Delîl Dîlanar anha di warê serhedê de welatê serhedê de yên ku rê nîşanî dengbêja didin em bêjin xortan didin bi piranî ev kesin. Xort dixwazin wekî wan bin çünkü hem navdarin hem dikarin dengbêjî yani kilama bêjin hem dikarin strana bêjin. Wan jî dibêjin wê jî dikarin her diyo bi hev re îcra dikin. Ev yek ya du diye jî piştevanê herî mezin mîr û beg û axa bû. Mamoste got li dîwana digot. Mesela bêjin ku finanse dikirin. Saat xweş. Ev cihê ku dengbêja tê de kilam digot navenda wî bajarî bû. Tamamê wî bajarî li wê derê de hat îdarekirin. Mesela Qesra İshak Paşa dengbêjekê li wir kilam gotu be li cem paşê gotiye. Paşa kiye berpirsê wê milkî tamamî ye. Yani dengbêj ji xwe Yani wî awayê jî hînga dibin navdar. Em wisa bifikirin
yani hinga yani dengbejin ve hayameci hayama kutu bastı ki bu avayı divan anda da bu navdar disa. Yani anaka medyayı civaki de bu navdar hingacı divana da denk didan nav didan em bejin. Merv ve perse u ha be perse. Gelo paşa be deng beje xo navdar dibo. He, paşa dengbeje her falan cali her dikre. Evi reklam avi dikre, evi reklam avi. Vele rasta. Zamaneki rojnamegerin holdingan hebun. Rojnamegerin zenginan patronan hebun, be rojnameyan pesna wan didan. Ye paşa yanjı deng beje wan hebun. Begu miro ağayan deng beje wan hebun. Mesela em dibejin ku aşira reşkota gelek klamen wan xode je razı bin. Çima? Çünkü deng beje wan hebun. Ha. Çünkü deng beje wan hebun. Aşira sipka gelek deng beje wan hene. Çima? Klamen wan hene. Çima deng beje wan hebun. Aşira haydara gerek klamen wan hene. Çünkü deng beje wan hebun deste xol pişta deng bej dixistin. Deng bej xode da kelaka wan naz. Bitiştici bir nekin bejim. Deng bej ew merve pir zekiye. Feraseteke muazzam per rahaye. Fahmeke pir xurt per rahaye. û xeberdaneke wekî hingiv meriv ji xeberdana dengbêjan têr nabe. Belkî meriv piştî 5 saeta bêje kilam bes ama xeberdan nebes. Ew qas xweş mijûl dibin, cih tê hema hangê dikin, heneka dikin, yariya dikin, cih tê hema meseleke pir kur dibêjin meriv zîz dibe. Ew fehm û feraseta wan dike ku tu kes nikaribe henekê xwe bi dengbêja bike. Dengbêjekî rastîn be, şair dengbêj be, di dîwanekê de aqila jê dipirsin. Mesela jê mesele hîn dibin. Wekî ku dersê jê hîn bibin, mesela Sürmelî Mehmet Paşa çûye Naxçîvanê. Mamosta Ahmed Ras nivîsandiye. Li wir dibêjin xwe zewîcê Ayşan xanim e Kulfetawî, zarokê wî jî hene, dilê wî ketê keçeke mesela. Naxwaze vegere li wir bisekinetim, rojek du roj deh roj, ew rûspiyê wî diçin cem Evdalê Zeynê dibêjin ka em çawa bikin, paşayê îqna bikin em vegerin. Evdal dibêje ku Kilamê dibêje, mîrim dibêje hespê xelkê yek meydanek, cilê xelkê, kincê xelkê rodanek, keça xelkê ramusanek. Bes em veger. Mesaja xwe didî. Zat xoş Abdullah. Yiyece mamosta ji we pirsem bahsa dengbêjan dikin lê piranî navê mêran em dibêjin. Îca stranbêjin, dengbêjin jin jî hene. Belê. Em hepkî bahsa wan jî bisektin, em hepkî ser wan jî Belê. bisektin. Dengbêjin jin jî di nava Dengbêjin navdar jî hene, çünkü di nava tradisyon û kevneşopiya dengbêjiyê de hemû rengê civatê xwe dîtine. Yani wek mimesîl, wek îjakar piranî mêr bûn rast e, piraniya wan mêr bûn ama Sedema ve çi ye? sebebek jî ev bû civata berê serdema klasîk civateke girtî bû. Civateke mîna civata modern nebû. Cê jinan pir ve civakê Wî çayê her derê hebû, hin ciya jî tune bû. Mesela dengbêjiyê de kêm bû ama dîsa jî pêşî dengbêjên gayrîmûslîm xwe divê qadê de nîşan dane. Mesela dengbêjên wek Gula File ji ber ku gayrîmûslîm bû, di jiyana wan de hinekî serbestî hebû, xwe divê qadê de nîşan dan. Mesela piştî wê bedewê heye li Mûşê, dengbêj bedewê, ew jî file bû, dengbêjê koşka Ali Rızayê Xalit bû li Mûşê û wekî din hêdî dengbêjên Müslüman ê Kurd ê jin, mesela em bêjin Meryem Xan, Ayşe Şan, ê bi vî rengî derketin qada dengbêjiyê û xwe nîşan dan. Ev najî mesela Meryem Xan yan jî Ayşe Şan di wê hêlê de em bêjin sed sala berê bûbûn evekî. Bûbûn modelek û li dû wan dengbêjên nû çêbûn. Anha êdî mesela berê esas dengbêjê Müslüman di nav Kurda da ê xanim ê jin hebûn ama wisa navdar nebûn. Belkî li gundê xwe yan li nava malbatê de erê hebûn. Çünkü çima wisa meşhûr nebûn, ewnan nikarbûn biçûna bajarekî din. Çünkü berê çûyîn hatin mînan har het nebû. Serbestî tune. Serbestî tu nebû, erebet tu nebûn û ew qas rihet rê dirb tu nebûn. Ê mêr dikarbûn biçûna senetê xwe îcra bikirana ama ê jin
تنه کاربون بلکه در دور مالبات آخه در دور عشیر آخه هبون اما نافدار نبونه هری نافدار کی جانم مامۆستا li gorî yani qasdi kutte xuyan Meryem Xan ya awline o paşçı Ayşeşan çünkü Ayşeşan hem li İstanbul'e hem çiye başur hevleri hem li hamu Türkiye hamu başaran garibiye bigere sanatı xwe icra bike. ساعت خوش مامۆستا عەبدوڵڵا تیژی دەنگبێژان mêvanê xwe dikî aneka dema ku wan dikî mêvan jinan de piranî çi diqeta te dikişêne çi bala te dikişêne kilamên ku dibêjin ساعت خوش به yani مرو یا راست بێژە یا خوداتی بە قەولە سەرحەدیان مخابن هەنێکی دەرەجاوان دبن یا مێرەرە مایە yani mesela خودجی رازی به دنگبیج محمد شیخوالیا برای دنگبیج صدیق شیخوالیایه شاگرد خاله رسول رحمتی صدیق شیخوالیا بلکه بگلک دنگبیج مک خاله شاکر کلام گفت بن خوشکا وانج کلام از بیج Kuşka ne yapgota? خوشکا wan Vanji کلام از بیج dengbêje belî. بنر خود سلامتی بده خاله حکی برازیا خارزی وی هه خوشکا جیلان خوشکا جنات کلام یا گفت گچک مجگو کلام از بیج لگو پرج خوش بیج خالو چما نایه گفت که مد درگیش دیکریه مالا خزوره و رازی نابن هزار رحمل مریه حاضر متا گازن رحمتی من دگوت قوی هزار سال دنیا ببینه از روزه که ببینم چون رحمت خدا رحمت خاله که دنیا دروین دبیجین کو متا گازن حتی نویه و چه نبینه نکاره بر راحتی کلاما بیجه کور نویه و چه بون ادیگوتی بسه از راحتی کلاما بیجه işte ku neviye çe bi dengê wan ew qas dibîne işte civak yani dengbêj nişana civak ye Rast e. civak ev vê dixwaze mesela dibêjin ku dengbêjek ber biçiya gundekî oda axê oda mezinê wî gundî tijî mêr dibû heta nav sola dihatin di nav sola da zarok li diniştin Rast e. jin li devê derî û devê şibakê bûn mamosta newse Rast e. me li berê naw sabaneka çanda me hêdî hêdî diguhere ew jî demlewendiyek bû rastî ji bo çanda me ji bo civaka me lê hêdî hêdî civak diguhere çanda me diguhere kilamên me diguherin li gorî te Abdullah êdî beriya niha mijarên kilaman çi bû aneka çi ye bawer dikim beriya niha jî evîn di kilaman de gelek hat behs kirin aneka jî lê li gorî wê heyama û heyama aneka heta hînga heta aneka çi hatiye guhertin saat hoş pirseke gelek hoş bû îzlama mosta bibore Rica dikim. na wî jî dikarim bes Niha li ser mesela jinan em vê devam bikin gelek kilam bi devê dayîkê devê xwişkê hatine gotin Ew jî mühim e. destpêka kilamê dayîkê gotiye xwişkê gotiye eger ya dilan be qismekî wan dibêjin yani navekî din jî dibêjin kilamê keçika kilamê keçika kilamê keçika xort li ser keçikê gotiye lê hinekan jî keçikê lê vegerandiye keçikê jî bi kilamkî cewab daye mesela feqî û qîzika erebûyî Rast. yani feqî û keça mele Rast. li hevdû vegerandine keçikê ji kilam gotin ne ku jina kilam negotine gotine lê di civatê de pir kêm bûne bi piranî nav hev de gotine mesela dibêjin wexta destar di hêran jina li ber destara kilam digotin mesela ev adet hebûye kilam gotine tew dibêjin besna xelîla wisa derketiye ka gotine besna tu jiyekê bêje dest pêkire gotiye ev heye guhertin jî bivê neve yani tişt diguherin mesela îro xortek ya jî ciwanek kihêle belkî nizanibe gem û reşmê nizanibe zîn û zengiyê nizanibe ama tu jê re bêjî ku kontakt zana kontakt çi ye tu bêjî ku işte debriyajê baş sane vîtesa otomatik baş sane van tiştan em qebûl dikin lazim em bêjî qebûl bikin hin tiştê biguherin ama di vê guhertinê de meselek tê gotin dibêjin ku deng û bêj ev tişteke deng û bas û şîroveke wisa heye dibêjin ku bas xeber ka çi behse ye behsê tiştekî bike Bike belî. ew rola dengbêjiyê ya mesele gotine ya xeberanînê hebû mesela birekî siwarê mala bavê min siwar bûne ji Îranê ji Turanê mesela bêjin li wir de hikayekê dibêje ev mesela wiha qewimî dibêje ya jî
şandın pey bave lalo mesela desteği xistin kelepçe ev hikaye kedibece mesele kedibece jiber ku zamanı beri radyo tune ragahandın keme çunatın bir insana dıba ancak işte şeşmeye ve zivistanın berfli erde eşkha dengbej ev fonksiyon pır baş çekiriye klamek çekiriye mesela dibejin Saraya Mehmed Ağa baxtli ve nebuye merazevi nebuye kesi nexwastiye Mehmed Ağa'ya Saraya bixwe bibêjin ku zêr dana dengbêjekê hinek dibêjin Mustefay Xelî Heyran li ser Saraya kiramek çekiriye hiçî kesê yara fenanê Saraya Mehmed bila dosta meriv fenanê Saraya Mehmed Ağa be hespê meriv beza be şûrê meriv birav be ew qas pesna Saraya da ye dibêje hiçî kesê ku kilam bîst gotiye zeherim Saraya bixwazim yani ev fonksiyon jî hebûye ev tiştî çêbûye lê wexta ku hat koronayê televizyon heye her roj dibêje ku ev qasmeriz bi nexweşiyê ketin ev qasmerivan vefat kir di her malê de di destê her kesê telefonê her telefonê de her kes vê agahiyê dibîne gelek dengbêjan kilam çikirin li ser koronayê işte korona hat dara dinê korona wiha bû korona ket nav me kulla koronayê îro ji wan tu nayên bîra me yani çünkü vî tiştî her kesene lazım e tiştekî tu bêjî ku kes nizane yan jî bi qaîdeyekî wisa bêjî ku her kes bêje qet ev nehatu bi bîra me yani anha rewş ji çiyê bêtir hatiye ser çawayê dengbêj çi dibêje dengbêj tiştê ku hemû civak dizane dibêje Belê lê çawa dibêje vê çawa bêje mesela ew yani Ez jî divê derexê de Kerem ya kir. bêjim Ayşegül Xanım yani mijarê dengbêjî esas mijareke ku qet naguhere heye mesela eşq û evîn çak mamoste got lê mijarê cuda cuda mesela berê mijarê mêrxasiyê ê agîtiyê hene her wisa mesela ê destan ê dirêj mijarê wan em bêjin yan şer e yan pevçûn e yan em bêjin meseleke sürüştî tebiatê heye adhej e yan em bêjin lêhî ye tiştê evha da jî em bêjin gava ew tiştê nexweş çêbûne tiştê dilêş çêbûne anîne ziman her wisa tiştê kêfxweşiyê ku pê şabûne em bêjin însanek em bêjin gihîştê eşqa xwe yan jî evîn û zewacek çêbiye wana anîne ziman her wisa di her qadê jiyanê da numûneyê dengbêjî hene ama ê berê li gor civata berê bûn ê nû li gor rewşa modern li gor em bêjin hedîsên nû bûyerên vê dawiyê li gor wanin mesela em bêjin gele berhemên dengbêjî li ser erdhejê çêbûn mesela erdheja Wanê erdheja Mûşê erdheja Diyarbekirê yan jî mesela ew kê mesela dengbêj Xelîlê Kopê Xelê çik dengbêj Sebriyê gundê Xelê mesela mijareke wisa ew kiriye banka mesela bankê divê dunyayê da bira jina meriv sereke be meriv deyindarê bankê nebe mesela demek ki meselekî problem ye ew mesele aniye ziman hakeza mesela tiştê modern yan saziyê modern jî tu dibînî dikeve nava dengbêjiyê yani peyvên vê heyame peyvên modern jî êdî em hêdî êdî di nav kilaman de dibînin ev jî kevne ev jî dewlemendiyeke em bêjin gelek spas mamosta sata xweş dîsa me nabereka müzîkekê bidin em ez straneka din ji pervîn guhdar bikin kerem kin Şamın, şirinamın, çavreşamın, delalamın, tu dermanı, berinamın. Nikarım bejim bete, denalım derdete, demerim jibote şirinamın, delalamın,
şirinamın yar yar yaramın. Şamın, şirinamın, çavreşamın, delalamın, erdem tuyi, heyalamın. Kesi çavreş ne dedi, ne zane uçya, ne zane uçya, şirinamın, delalamın, şirinamın, yar yar yaramın. Pervin. بله ام دیسا به مساج آن دوام بکن. حبکی مساج ایرو براستی گلک مساج سر هفدوتن. اکادمیسیان محمد سالماز دمجمره مساج شاندی او جی ماموسته که هجای جارجان او جی دبه میوانه ما دبه از عبدالله گرک پیروز دکم. اشترا گرک میوانه سلاوه خوش شاندیه دبه جم خصوصا این جی ماموسته نوزات ره سلاو دبه جم. سلاو خوش علیکم السلام سلاو میجی ماموسته محمد سالماز دم را زنیگه هموشی دوچنت ilahiyatiye selam meclisiye. Carcaran be mevanen me mamasa mamasteki hejaye. Ji patnose mesaje katiye. Dbeje ji Abdullah Koçal re pirsekamın heye. Dbeje ji patnose ji mala dengbejan heye. Dbeje diçanda dengbejiye de. Ciye patnos gelo çiye uj karın uj Abdullah sawal bakın dbeje ev çi fikre. Vay saat dbeje hamu patnosiya razı be panosiya razı be dbejin qarayazı kanya dengbejiye. Qarayazı. Cibo agire dbejin kanya dengbejiye le carna navend duguherin. İro panos fabrika dengbejiye. Subhana Xude. Maşallah. Yani بچوک و مزن کلام دبیجن ج کلام و دنگ بیج حز دکن دنگ بیجی به همدان ادبه یک مرور بیج جان جان ساعت خوش تا ساعتی خوش دنگ اتل دنیبی دنگ بیج بهتر به عشق بیجه او تشت پانوسه هی خودش راضی به یعنی خاله حج مدنی خودش راضی به مالا 1000 جاری اوا معقوله که حاضر نه چتر به تماشا کنه گهتارا خاله منی مراس خاله منی عبدالرحمن خاله کرم خودش راضی به خاله فقیه بوزو اف جامر او گلک اینکو ناوه و نایم بیرامن دنگ بیجی لوی داره دجی خال سرحد دجی خودش راضی به لوی داره تو بیجی کو اف در دل دنگ بیجی لوی داره او قص باشه ماشاءالله خودش راضی به جامر که دکان اویا تلفن که صادق هیچی دنگ بیجی کلو پانوس هب همه دو سکیلاندن کلامه که پیدا گفتن دکان خدا و کلمه دادن سر اینترنت امجی بیپار نامینن انسان دنجی بیپار نامینن یعنی معقوله که دن هبون نها ناوی نای بیرامن ج گنده بابیا گنده دنگ بیج جلالدین بابیا و خودش راضی به ویژ قنالک وکر بو ویو کچکا خو توف کرد کن تیش کی چقاس خوشه کچکا خو لجن مر وی کاری بک اف جبو پانوسه هما جبو مثلا کچکاس اوی بجم نجمدین قره ازی هه خاله نجمدین ارزرو مهله کوپر کوی بو حال نجمدین قانسس گروی اوسه و یا باوی کلام دجه هما قیتکه هما داتینا سر اینترنت اف نفش و ها دوام دکه یعنی دنگ به شاگرتی و کرک شاگرتی و کامرمانی باوی خودکه شاگردی و براستی و یا پر مهمه نفس عبدالله یعنی گلک اختیارن مهنه ایدی کلامان بیجین چیروکان بیجین دنگ بیجیه دکن لی هنداد به ودیچه یعنی جوانن آنها که جبرا وام بکشین و تخن سر مدیا جفاکیش بو نیش بیر کرن یعنی گلک چیروک گلک دنگ بیج هاتنش بیر کرن نفس بی آوایی سیدای خانی گوتی قوی کساد بازار نینه جوی قماشی را خریدار یعنی مشتری تونه مخابن کلام هنه لی مالا فانوسی آوا مالا قره کیسیان بجن همو آگریان ام دوچون کنسران جبو آوکیوری برگولا ماسیا تاشت چای اری آوکیو ساعت خوش زوزان سینگی لناف باجر انسانا امناس تکرین دوگتن کارم چای کی بخون کارن نانه کی بخون کارن نشف مالا ما ببینن یعنی هیچ قدره دنگ بجل جمعه مالاوان خانه خودی به ساعت خوش عبدالله مساج کاتنا هتیه جی İzmir'e avukat Mehmet Gün mesaj şandiye mamosta dbeje
Mamosta Nevzat ji bo zimanê kurmancî zimanê me gelek xebitiye gelek hewl xîretekan mezin dibe daye wî pîroz dikim gelek silavê xwe ji were dişîne. Silav xweş mala wî ava mamoste Mehmet Gün jî em silavê xwe jê re dişin avukat ev jî ji Axiriyê te besa Axiriya kir xweş hate ser ev silavê xwe ji mamoste avukat Mehmet Gün û hemû Axiriya re dişînin. Sağ baş mamoste. Silav herkesî re bi rastî di çanda dengbêjiyê de amûrên muzîkê tune divê ev çanda qedîm bi vî gelek rengî bê parastin. Reşîd Çakmak ji me re mesajek şandiye em jî gelek Ne tep şekir bibirim. kerem Li hin mintıqa heye. Mesela li Efrînê apê adîk li temburê dixe dengbêjek li cem kilamê dibêje. Yan jî em bêjin dengbêjek bixwe li temburê dixe û diber re kilama xwe dibêje. Baqî Xido rehmetî Tego kî derê heyem Abdullah? li Çiyayê Kurmînc Efrînê. Afrînê Mesela bele. Baqî Xido rehmetî ji binxetê Kobanê bû kilamên wî da keman lê dikeve. Hin dengbêjan bilûr pêra lê dikeve. Bi bilûrê dibêjin kilamên xwe. Mesela Mehmed Arifê Cizîrî. Cizîra botan bi temburê ne ses xwe. Bi temburê dibêje. Mesela em bêjin ku li torê mesela Hozan Barzanê Baqisyanî kemançaxa lê dixe kelama dibêje. Miradê kinê kemançaxa lê xistiye kelam gotiye. Birahîmê Mercî Reşîto van kelamê xwe bi enstrûman gotine. Di serhedê tune. Xalê Şakir bi temburê negotiye. Xalê Reso bi enstrûmanê kelam negotiye çünkü ewan tene denk. Denk wî tiştî tamam dike. Yani ev çağa dest pê kiriye Abdullah yani çima li hin hereman bi muzîkê dibêjin bi kemanê te got bas kir dibêjin li hin hereman ne hatiye gotin sedema wê hiç ye gelo yani bu awayî Wisa çê bûye? wisa hîn bûne Nikarim bêjim sedem ev li wî qaydê wan ev mesela Dêrsimê gorî qayde çû baveriya ehlê heq heye baveriya Alevîtî heye tembûr pîroz e. Mesela dibir de ev hişmendî wek îbadetekê ye. Em bêjin ev tişt heye ama li serhedê tene denk. Sebebek jî belkî ev be texmîna min aliyê welatê jêr, aliyê bajarên başûr Kobanî, Cizîr, Hekarî, Dêrsim di van ciya da bajarvanî hebû imkan û teknîkê enstrûmana hebû peyda dibû ama aliyê serhedê bêtir zozanin gundin eşîrin li van dera texmîna min ew enstrûman çêkirin peydakirin jî zehmet bû ji ber wê yekê esas dengbêjên serhedê qirka xû ew meqam wek enstrûman bikaranîne hem awazê wî zêde çêbî hem meqam pir bîye texmîna min tesîra coğrafyayê tesîra rewşa civakî li ser peydabûna enstrûmana û bê enstrûmanbûna berhemên dengbêjiyê tesîr kiriye tesîrek belkî ew be mümkün e ji xwe dengê ku dengbêjan de heye û diyaframa ku wan re heye bawer dikim kesekî re tune ye ne hewcê enstrûmanê hene ciya hewce bi enstrûmana nake jî ama lê ev heye dengbêjên aliyê Kafkasyayê mesela radyoya Rewanê da ku digotin wî çaxî mümkün e imkana ew ke mesela bi bilûrê digotin wî çaxî ew imkan hebû û ew tecrübe jî hebû li serhedê qismekî wî aliyê Kafkasyayê bi bilûrê berhemên xwe îcra kirine mesela kirabêtê Xaço yan jî em bêjin wê demeyê ku Kafkasyê hebûn qismekî wan bilûr bikaranîye. Xoş. Radyoya Rewanê enstrûman hene. Saet xoş. Gülistan ji Mêrdînê silav ji me re şandiye em ji gelek silavê xwe jê re dişênin bi strana kêja Gulîsor tê zanîn dibêj hem destana wê heye hem jî strana wê heye belê megavadin baskir bû me gotibûye hem dengbêj hem stran dibêjin hem kilan dibêjin hem jî çîroka wan dibêjin pirseka xweş hatiye bi rastî ez silavên germ ji te re û mêvanên te re dişênim ji Qoserê Batırhan ji Mêrdîn Kosera Mêrdînê Batırhan ji me re mesaj şandiye em jî gelek silavê xwe jê re dişênin gelek dengbêj di kilamên xwe de piranî di kilamên Xwedê dibêjin Mûşa Şewitî yan Bîtlîsa Şewitî dibe sedeme wê çi ye Abdülkadir Batırhan ji me re ewa mûşê hestî ez bêjim êdinê bilama kerem kir boy mûşê pir tê gotin mes kilama da Mûşa Şewitî diçûm nizam deşte û ceme filan
Muşa şevti muş herkes de pırsa asad emci ku muşine tarihi da du cara muş hatiye şevtandın tarihi da demek ki belki 500 sal beri 600 sal beri Moğol'a hücumu ve herime kiriye Moğol'a ji 500 ji peştir haysit nesit sal beri hücuma Moğol'a da erişa Moğol'a da muş gele bajarın herime şevtine یک ev یکشی وقت شر جهان یکم موش تبی بیتی سرحد حمود که دست ارتش روس اردوی روس اوی دمیجی شواته که قسمی پیکتی حتی مثلا گله دنگ بیجا لسر وی شر اورس کلام گوتنه مثلا دنگ بیج رسو کلاماویا مثلا شر کوپی هیه کو گاوا روسا هجوم هرمه کرنه اشیر کرد هرمه لهمبر روسا شهرکی به امان دانه و چند جرا موشو کوب ملازگر جدست روسا خلاص کرنه حتی مثلا شهر کوپیدا مشهور سعید نادو شهید که و حتی دوی کلامه دا رسو قاسی کدی بیرام دوی اگر دبی هر ریا دینه اگر گله پیش دال مرد که او مرد خاص شهید پیرا شپه نینه یعنی کفشه کو انسانی وچاقی هریمه دا لهمبر روسا شهر کرنه و گله پیش دالوان کتیه یعنی پاش دالوان نکتیه اوجی علامت قهرمانی و شهید بو نوانه ایجا گاوا موش av çend taraf te işgal kılan hatiye şavutandın vakti Moğol'da vakti hücuma Rus'ta alım ev şavutandın ama şey ev mesele. Mesele ev yani. Ev mesele. Saat hoş mamosta. Baştır. Ama mesajlarına devam ki mamosta asistane ve mesaj şandiye Yusuf dibece gelek silav jbo civata ve bitaybetti jbo mamosta Nevzat Emmioğlu. Silav hoş mala Yusuf ava Yusuf هم طلبه می بشه کردی لیسانس بو لیسانس اخواه بلنجی لوانه قدان دیه یوسف باشار گنجوله مرگی طلب مزونیت پشت مزونیت دیجی کتاب نویسکار دیجی کتابی ویجی هنه از ویجی پیروز دکم و همو خواندکارین ما راجی سلاف دشینن امجی گلک سلاوه خوش خواندکاره ورد دشینن بجه بخیره برنامه و درباره دنگبیجی هم گلک تشتین نوهیم بون براستيجي ساعات خوش ماموسته يجام دوام بكم عبد الله بتره دوام بكم ما بحثا مجارن دنگ بيجيه مكر تخازم بيتل السربه مساله بسكنم يعني ايروس بروجا دنگ بيجيه چي ام گوت ام اري اكلامن مودرن جي اتكيفن يعني بيفن مودرن جي اتكيفن ادي ناف كلامان ليل غوريت اف بيفن جدا اف بيفن مودرن روحا كلامان قالو خراناك يعني تشد فكري اللي مثلا اف بيف اختم اف بيفين مودرن ام اديام تدخل زمانه خوجي لو راه جوان هم بي بيانيه ام كارن تدخل ناو زمانه خو لي روح خرانابه تشد فكري بله بيشي بيجي ساكي نوك كرمان جينا خرانابه اير فريكت مالا خرابو لا والله ما حتربون برسا خوشكامه كلامه صالح وكيجي صالح ناسو صالح كر مير بالو و كيجا غوليسور كلامك درجه بانتاوي هيا جبا موشا شوتي بليسا شوتي دياربكر شوتي ملاتيا خوبان اف اشارتا حزنيه وقتك وی کلمه دبیجه اگر دایی که گفته به اگر خوش که سر برای خوا گفته به اگر اویندار سر ده گفته به مرزوان نبویه ایشکه مثلا کلمه بدا بریمشادا بده ورم کتیه راکرنا نخوشخانه و بمره محمد جی چوی کو چهار معقوله ببینه تخ نوبرج برکو به هر روینه دعوا خودشه که دبیجه کو برفک باری لملاتیا خوپان به کپکه برا بباره پارا دل منو تر قونکه دواره فوتوگراف که من رسم کنم بکشنه بریا خاکه هر کتا بریا مکر در خلی میزکه از بمر میدی مثلا به حزنه مرف نکره بیجه یا ملاتیا رنگین چون حزن دوی هبه دوی کلمه بیشه زانستا ادبیات را قاعده کرده بیشه که باش نزانم اگر حرفین مثلا آ و ای زده بن یا او اوی زده بن و هاده به اگر او زده بن مثلا و هاده به حسیات داده قهرمانیه یان ترسته ده هی گش وسا
ام بیشن زمان وان تشتان بخوا پیش تا قوده وان دنویسه حاضر دکه لسر گوهرتن جی ایلا اوی بگوهره گوهرتن وی چه به لی تشتکیم دور دا پاتروناجه دوی کسک جواکک دسته خال پشتا دنگ بیجه کی خه بیجه کو است فینانسه دکم چونکه دنگ بیج او مرفه وش اشقک دلوی ده هیا نکارب تشتکی دن مجول به تو نکاریش دنگ بیج را بیجه کو بچه 8 ساعتا تکستیل دا بخبته ایواری واره کلامک جمرا چیکه نکاریش دنگ بیجه کرا بیجه کا 12 ساعت عربی باجو شوفریه بکه باشه جی کاور جمرا کلام بیجه شو خد دنگ بیج او کس باوی صلاح خدا رحمه خاله که العفرینه برای بلگه فیلم ده بیجه کو لناف باغچه زیتون ده خبتین وقتا خبات کار زیده ام دبر کار را ناگینن بی چه دکر ندکر نرکر بشغل چو ایلا تنبولی خست یعنی ایدی گوتن تمام تو یه تنبولی تو نه خباتی دسته خوشوی شوشتن او عشق دنگ بیج راه او عشق ناهلکو دنگ بیج بتشتکی دن مجول به مثلا هند دنگ بیجان ام بیجن کو کاره وان بلکه تجاران راست نچوه دکان وکریه zarar کریه esnafı kiriye ne karı bu ya yani çi kiriye tam zarar kiriye çünkü ev merif ye aşkıye ye kelameye ye şairtiye saatla ta hoş be deve finanse be mesela deve wezareta çand و turizmi bejek u heçi merve deng bej be ev qasma aşira statüye ke wan deve hebe yani ezbim her deng bejek khaniye ke arabek taqaz haqi wan heye saziye khadi le derkeve yani muroben ku bu sanat era müjil de beş khuma masankarın karek yedim bakın lawra hertim aqlevan hişevan lisar sanata wana yani hertim lisar ve khabatina nizanin vakidin nizan ne çibkin yani ev ku dikince nikan aqlevan hertim lisar ranevanın lisar klamevanın lisar deng bejiye yaz beji beli mamusta baştır zana de bejin aşık din betal merif ku aşık de be نه حاشا yani خودی زانه نه دشکی پیروز زانه 24 ساعته العشقی دفکره هنرمند جی به دل و جان وی تشتیت خواسته صحت خوش yani نیوه شوه را به دسته خود داویجه کرکی گوی خو کلام ده بجه چونکه عشقا ویته یاجی کو نکر به کلام بجه ده بجه عشقا من نهات yani ev merve کو وساب عشق لازم تشتکی بکه دوی وره پاراستن mesela وقت إلهامي يعني دبيجن إلهام دلوي ده أو تشت هيا بي حمدوية أو نكرة بي نكرة يعني أو جزانك مثلا قلتن أوتوبيزا سيرتي جديه كده شة نيفي شوية لامبا قرتنا هركز خاود يكي قلت يا هاهي هركز ترسيه وقت قذاب وتشوف قلت هاهي من هذا يعني كلام وصايا قلت إيش أري نها أف مرف تزاني مزنين ما هنا ام ناقص فقيرن شكر دولة من دي ما هنا ليه آغاين ما بگين ما گش كان باركر چون باجارا پرانيا باركر چون باجارا اشتا بون متحيط بون كارساس فابريقه وان هنا خوده هزلاتر بديه ليه دوي دنگ بيجي خوش بير بك دوي مثلا زانبن كو دنگ بيجي كي وكي محمد بيرو هيا دنگ بيجي كو كي زاهرو هيا يعني پشتی خاله شاکر چو رحمت گله کس برکتن بسر 30 سال در باش به هیچ بر خاله شاکر دکون اشته مچما قدراوی نزانه بو کومرف قدره یه هیزانه بهش چقاستش که خوشته لأب كبنا شوبية شاو دوام بك عبد الله يعني تبيجي تيج بيركرن ألا ما بحسكر يعني برا نيفيان برا فوترافي أنجي وينين فيديوين كالكي خو بيركا خو أنجي إيكو دين كيد بيجي برا بابجي مدياي جواكي لي جغيني ve eç hava devam bike. Am vanan tenakım bikaydı program çetki mesela aftişteki arşiveke geleki mazına birasti. Le her vakidin ekuma temaşet kim berat çi bikinj bu evkevne şopi nej bir kirin. Saat hoş. Eme guartine kabul bikin. Çünkü dünya da guar emeci bu guarın. Aftişteki normale edi em ne de gündandane. Mixabın em nizanin ku mesela گلال برقفای گل تمام ال برقفای چیه ام واتشن دوی قبول بکن زاروکن ما نزانن کو کی برخه کی برانه جوان کی جان کی جان ادی وانتشتن دوی ام قبول بکن خورتن ما کو نوب دنگ بیجی رادبن dedi نکارم پکی بینیم بلکی کلیا اول بلکی نکاربن وکی خاله رسول رحمتی بیجنجی دوی ام ویجی قبول بکن yani جعفدال زینی که مزنتر هیچ ما دنگ بیج ندیتیه 1913 چو رحمته دنگ بیجن مزن هنه نکوتونه لی هیچ مجه درباس نکری وک کرمانجی اما وی بیجن
بوان هن کلام گرانتین دنگبیجه که سرحده که کلامه که بلند گوتیه یجی که دنگبیجه که هلا چه کرمنش 3 ساعتا الكلامه که گوتیه دنگبیجه که نو نکر اوقاس دریج يعني اوقات يتنقى واجتنا انا وسام كارم بيجن ولا قابلیت داینا خوده لی زمان ما جخوا کم دکه نه کرمانجی ما 100 سالی بریا وی چه کلام پیچ شده بون کرمانجی ما ایرو 100 سال درباس بوده یعنی هوا سازی ما دگوهره ام هوا که لگوری زمانی خود نکارم بخاملین چون که کس فهم ناکه دوام وان تشتنگش که قبول بکن او گوهرینا جوان ما تشتن دخوازن حس وکتر بیجن مثلا نه کلامه که بلند اما دخوازن یکا سلو بیجن دوام بیج قبول بکن ساعت خوش از اجی وی وادی داویا بیشم گوهرین هیا اما yani mesela medya sosyal edibinin civanın nu carna destirin kalama dibêjin ewa hêviya merve zêde dike yani kifşe ev rewş guheriye ama ev tradisyon qut nabe yani ev wêya dide nîşandan em bêjin serdem biguhere naverok biguhere civat biguhere jî ew tradisyon û kevneşopiyeke wisa xwestekî dengbêjî yani tu sînoru guherîna guhna de tu sînoru guherîna yani êdî form guheriya û form ketiye ew ka medya civakî û di saziyên ew kê de saziyên ragihandinê de xwe re cî dîtiye yani çiqas rewş biguhere jî di wê rewşê de îla ji xwe re cîkî dibîne mesela îro berê ev kültür, ev anane, ev kevneşopî di qesrê mîr û hukumdar hata bû ama îro jî di îro sertacê programê televizyona ye yani ew guheriya ama tesîra wê bandora wê bi min dewam dike biguhere jî kêm bêjî her dem wê xwe bide guhdarîkirin divê hêlê de hêviya min zêde yani hinek pispor xem ewin hêviya wan kêm e bi min vê hêlê de aliyê ziman da pêşiya wê vekiriye ez wisa bêjim. İnşallah mamoste. Pirsa kadın hatiye dibêje rojbaş were Ekrem Malbat em jî gelek slavê xwe jê dişên gelek slavê xwe ji were şandiye. Silav xweş. Wek ku mêvanên we jî gotin gelek kilam di destpêkê de ji aliyê jinan ve hatiye gotin wek bînak kilama dêran gotiye. Em bahsa wê Ekrem Malbat jî ji Mûşê sosyolog e nivîskar e selamê xwe em jê re bişînim. Ji gelek slavê xwe. Malawî we tevava. Erê. Kilama dêran. Erê dêran gulê dêran 1890 da Hesena xwebxetiya Hesenaya mala şeveş û mala Emer li ser zozana şer dikin keçika mala Emer bûka mala şeveş e gulê kilam bi devê gulê tê gotin mala Xezûrê û mala bavê wî apanê wî şer dikin yani Xwedê rehme xwe li hemiyake lê çi kilam e çi meqam e yani çê bûye û dengbêjên wî zemanî xemilan diye bêjin gotina gulê yek be bûye çar ew neqşên wisa tê de hene mêra mêr di neqandin haşa kurê qelsa mêra di navtengê hespê xwe de xwe dixapandin yani her kes newêr şer bike mêra şer dikir yê camêr şer dikir ew qas kilameke xweş e saetekeke Ekrem xweş be Saat xweş. Mesaja kadın hatiye îro mesajime gelekî sestere ev dutên xêr û bereketa dengbêjiyê xêr bereketa dengbêjiyê saata we jî xweş ji Ercişê Slavek hatiye gelek slavê xwe ji Brez Abdullah û Doktor Nevzat Emîoğlu ez dişênim Silav xweş sağ bin. dibêje bernama me bi rastî ji bo çanda me ji bo çanda Kurmancan dewlemendiyeke mezin e ji bo ku hûn ev mijar di bernamê de bahs dikin û pirsek hadin hatiye bi Ahmet Diken ji Qarsê mesaj şandiye slavên germ ji te û mêvanên te re xwişka delal di gelek kilamên Kurdî de felek xayîn e felek zalim e ev pey bi çima tê gotin tê ser çimanî gotiye Eva esas di edebiyatê de jî felek pir tê kevirbarankirin ew wisa bêjim di edebiyatê de di şaîra da şaîrê klasîk da jî heye eva di dengbêja da jî heye esas bi navê felekê şaîra dengbêja gilî gazinê xwe avîtine
وی روشا دنیای روشا حدیثه یا گلی گازن خواه بکن یعنی نتیجه دا لگور باوری خودی هر چیزی خود تعالی لی گاوا مرد گلی گازن خود تعالی بکه مرد حکمت او نیزن مرد تو بگو نکار اما گاوا بیجی فلک او شا فلک مشروعیت که نشان داده یعنی تو کاری کبری خوب باوری یعنی خورا ریک دیتر تا خود ریک دیتر تو برای او حواس خود نجی او دبه اوی کی دبه بهانه کی و مشروع جی یعنی او نینه یعنی لوما مثلا گله کلام او که ای فلک درد کووان دمن ده او که داد شاعر داش هی دنگ بیجا داش هی مثلا او سر محمد کوپی تباس کرد محمد شیخ ولیا مثلا سر اتهجا اردیش تخمین کن کلامه که دبیجه دبی ای فلک تلمه چما واکر وان متایت به وجدان بوی مال دنیای جبل پرا کرد نظام قولون رضیایی چه کرد مالا ملت خرا کرد یعنی گازن خو فلکی جید که اما وان سبب آجیتی نه زمان ساعت خوش راست نبیجه خودی نه پرکی مثلا دبیجه اگر یجی کلا خودت که مالا کاتب فلکی صدق تکت راسته ساعت خوش اما دیسا نامداره که موزیکی که بدن اما دیسا جی پروین حسینی اما ستانه کوتار بکن کرم کن رو بزار بزار دل بیو بزار رو کاتا شیری وران و بازار رو تو را دوری درد بیو آزار رو بزار بزار حال بیو بزار رو تو را دوری درد بیا هزار رو بزار بزار حال بیا بزار رو گوران باری خوسر نیزانو اقصاد گرانو تیجر خزانو کتک نورینو ملک دزدانو رو بزار بزار کن بیو بزار کوتک نورینو ملک دزدانو رو بزار بزار گون بیو بزار
شانی خاندان نو به سرد و سنو ورد خزان نو دزدی پیسنو باری خوگیران نو شیبگ و سنو ارو بزار بزار حال بیو بزار باری خوگیرانو شیپگ و سنو ارو بزار بزار حال بیو بزار پیروز که ساعت خوش مالات فروین گلک سپاس کب استرمانه میجی ایرو گلکی خوش لید خنده به نظر به ماشاءالله ساعت خوش ساعت خوش ام به مساجان دوام بکن دیسه از دخوازم مساج هر کسی بخوینم لی ایشالله وقتی مبینی ایرو برز دکتر عبدالله اشرج من مساج شندی اوجی مروکی هیجای جار جارم دبه میوانن می دبه از گلک سلاوی خوش برز عبدالله کوچال و نوزات امی olur دبیجم dişinim. Dibêje di kanala TRT Kürdiye de favoriye min Abdullah Koçal û bernamawiye dibez her hafta temaşe dikim, guhtar dikim. Lav peş Slavî me jî Doktor Abdullah. Gelek Slavî xwe jere dişênin. Silav û rêz ji roşilatê bajarê Makuyê silav û rêz ji xwe re dişînim ji bo mamosta Abdullah re. Dibêje dikare li ser dengbêjên roşilatê jî agahiyan bide. وای ساعت خوش وای ساعت خوش Em ser wê jî hepkî bisekinin. وقتا انها بوکا me pervînê kilameke dimilî kirtkî kirmançkî zazakî got em divê hema vê jî bêjin divê em rojekê qala dengbêjiya zazakiyê dimiliyê bikin Sey Qazî Saîd Ser wê jî Bakşî bisekinin, xwedî belê. hemiya razî be em karin servan jî xeber din mesela Kawîs axa efsaneyeke Kawîs axa bixwe herkiye qaîdeyekî wî heye yani em bêjin terze Kawîs axa heye di dengbêjiyê de çawek em qala Xalid Tahir dikin Tahiro wî qaîdeyek çêkiriye Heseyne Farî qaîdeyek çêkiriye Kawîs axa jî qaîdeyekî wî heye mesela em dikarin jiyên nihayên ku hêj saxin Kawîs Milanî Xwedê jê razî be navê Kawîs axa heldaye û evet genç jî hez dikin ciwan jî hez dikin mesela em bêjin Saîdê Kurd meydanê Ahmedê Qilîçî ev dengbêjên me serhedê ne heman qaîdê li wê hêlê jî Kawîs Milanî heye di nav Nûr û Gulan de veçû Dinya Heq wexta ku nexweş e vîdyoyê wî kişandine nexweşiyekî giran e dostê wî kelekê rûniştine bi ser halê xwe de dibêje Musayip Gulşanzade dibêje ku işte dostê min ê werin ser me ez ê wefat bikim vîdyoyeke din jî kişandine li ser cenazeyê wî cenaze defin dikin dostê wî Kawîs Milanî li ser cenaze li goristanê Kilamê dibêje ew gotina wî çê dibe Xwedê selametiya xêrê bide xalê Kawîs em bêjin ku bazî tişe be makû jî ew e aynı tiş devam dike nisebîn û qamişlo aynı tişte Xwedê ji hemiyê razî be Xwedê ji wan razî be. Slavî me jî vir heta Makuyê em ji wî re dişînin. Belê. heya Xorasanê Aya xwe Aya Xorasan em silavê xwe dişînin. Kenan Tekin ji mesaj şandiye silav û rêz ji we re dibêje bernama pîroz dikim ji gelek silavê xwe ji we re dişînin. Yani cur bu cur mesaj hatine inşallah me mesajan herî dawiye me dîsa bixwînin. Yani ez dixwazim veya bipirsim Abdullah erê ziman yani çanda me tesîrî kilaman kiriye stranan kiriye bi her awayî tesîrî me kiriye yani em bêjin lê ev dengbêjî çawa tesîrî jiyana me dike çawa tesîrî çanda me dike di vê heya me de jî piranî saet xweş be got yekî ji dengbêjekê re gotiye van rojan hêj nedur gotiye diya min çê rehmetê kilam kir ser çêke yani diya wê şer nekir qehremanî nekir bi ûris re herb nekir mesela ama dixwaze ku diya wî li vê dinê bimîne Devam bike ew belê. însan wê dixwaze ebediyetê dixwaze ew jî ji bo Maynî. wê dixwaze vê bi navbeynkariya dengbêjekê dixwaze kilamekê ser dayikan bêj bila nemir Nemir be. zarokek wefat dike bavê wî dişe ceng bi dengbêjekê jê re dibêje wiha bû wiha çû wiha kir navê diya wî ev e navê xwişka wî ev e dengbêj jê re kilamekê çê dike pê sebra xwetîne di nav jiyana de ev heye lê tiştekî din berbiçav ez bêjim mesela bingehê esasê zimanê me di dengbêjiyê de ye yani kilamên ku dengbêj çêkin bi taybetî yên 3 salî beriya vê em hesab bikin
فلاکت دا ادبیات هست خوشچیکیه که وسا هناندنه که وسا خوش یعنی بی وسا خوش لحف آنی نه بلا او رجنه رجا خدا با محمد علی بگه جماعه صار با برای خدا متر جیرن مثلا او بلا او رجنه رجا خدا با خدا او رج چه نکر با محمد نات بکشتن یعنی وی کلامه به وی قاعده به وی استتیکه دکاره بیجه لی مثلا دبیجه جوته قربینا دبریکا میره مدانه بیره نای یا تو چی کتی دیوانه چرکز عمر تو پیرا به خنچر شر لکی دو دامانچه برتران شما تو بنای یعنی او قص بیچاره کد به مسئله ده او به زمانی که چاوا دو بیجه هستای ما ماسته زمین آنها دنگ بیجن یا ما جتونه ام حیات نشته که جدست ندارم پی نحسن مخابن لی وای از دو بیجم هستای ما دنگ بیجن من دوی ام جنها و زانه بن کو دنگ بیج زمین راست که کاری کو دنگ بیج خدمت کو دنگ بیج جوی زمانی را بکه بلکه انستیتویک نکار بکه یعنی جامر خال حسینی اورگینوسی نه خدا جرازی به رحمتی چه آلمانیه چون آلمانیا شویتی کلام سرچه کریه کرد رمزی دنگ بیج کردن آنادولا ناوینه مرب تنه بشاف تنه مر آلمانه دسر که مدا دسر قارداشه مدا لشونا باران قرشین دباره مثلا افسا کلام هوانیه چونکه آلمانی خریبی اف تشت ببورن چیروکا 5 سالی بریا وی بو اما به خصوصیتی که وسا هولندیه که معرف دکاره و سنتاکسه و چبونا هوا که بینه به نوچه هم بنویسه به رمان هم بنویسه اوقات دولمندیه که نو سایند بهم قیمت کلامان قیمت استرامبیجان ام هرتم زانبن لما مثلا تبع قوادم بحثا دنگ بیجین جینجی تکر ما پرس لسروان نسکنی ما مثلا خازم پرانی جی لسروان بسکم گلک جینجی نام تماشت کنم وان راسته زو در باستك تبع عايشه شانكر بله ام حبكي سروان جي بسكم ما مستا يعني نامه وان براني لسرچنه اساس چاوا بونا نافدار کنگی دست بکرنه يعني اوهان بیجن او مهمه حقیقتا لی امکانا نو جبو دنگ بیجن جن آنها بهتر فکریه مثلا بهتر او امکانه چی بود کاره سر سال مدیای بلا بکه دکاره هنر خو قابلیت خو نشان مثلا او بلکه هون جتی بیراوته دعته کی دنگ بیجه که جن تخمین دکم خجیه یعنی از خلط نبیجم خلط بیجم هون راست بکن به او که شاکرو را چه کریه روجده خانمه روجده خانمه تمام مثلا روجده خانمه او دعته کل سر مدیایی به شاکرو را کریه مثلا او کیان کلام او کی میرو ویدل ساعت خوش یعنی بلکه دنگ بیجه که میره خواست نکاره بکه یعنی میرو ویدل و میرو ویدل برا دلی مرز دل به توری پارسی لمل به یعنی شامو بغدای حموس و حمای نظام فلان او لهوانین او هوکسازی او مقامو لهو وگراندن متیش یعنی هم بیشن من کار دوی هلی دا شاکروه کی خانم جن خود دنگ بیجی دا نشان ده کیف شکو افره وکریه جبو وی کی یعنی دوی هلی دا مثلا بلکه تشتک هری زحمتک و او گرتلاغو او قرقا شاکرو انسانك تقليد بك او تقليد پر زحمته جبو دنگ بیجن میرجی پر زحمته اساس لیکفشه دنگ بیجه که جن او مهارت او قابلیت نشان دايه دوی هلی دا و علامت کو پیشی وکریه هر کس دکاره وی قابلیت تا خو نشان بده بس کو بکبر وی ری هنر خو جکانیا دنگ بیجی دولمن بکه اما تشتکی مهمه بمن و هلی دا جی نمونه نو از دبینم از پر پی کیف خوشته بم یعنی کیفش کو اگر تشتک اگر ادبیاتک اگر شاغک علمی اگر قادک هنری اگر گنج و جوان پیرا علاقه دار بن خانم پیرا علاقه دار بن اما علامتك وابنا بقاد بخوي نامينه مثلا ما مستبرنا چند ماه لباطمان مراس بك لباطمان ابو نوس عبد الله پیشبازیک چه بو مثلا لور جنك بو يكمين كشكا دمسال او جي بو يكمين و سترانكا كلامكا يقلكي خوش كوت نوسا
ev gelek ciwan bû birastî dema ku me bihîst gelek kêfa me jî hat dema ku ji xwe me gohtar ku me got ev yekemîn e yani ew qat diyar bû خودی جی راضی به خوشکا دمسال بو یکمین و حق شکر newsa گلک خوشکا برای من دنگ خوش هبون لی خوشکا من ماشاءالله Came wan çawa kevş bikin Abdullah yani anaka dem gavadin dema medun dest bername xwe kir me dît ku divê tereyê de jî ciwan hene gelek ciwan hatine bernama te jî pîrek jî gelek hatine jin jî gelek hatine hûn wan çawa kevş dikin yani hûn çawa wan ban bernama xwe dikin قابلیت وکی زیره ایرو گلک انسان لدفینه دگرن نیوه شوه دچن جبو نینگرتن دکبن جهه تعلقه هنک در دخانقن لی ایلا دخوازن وی زیری درخن در با قابلیت چه وسایه کل جهه که جوهره که به برای سری جایی که زازانه که به برای گنده زازانه که به برای گنده که به معرف عربی دگرن بر رد کبن دچن وی کسی دکشینن چونکه او هنر یعنی خود گوتی از باشم دخوازم به باشی خود نشان بدم من جبوک از ببینم و بدم نشاندان من دنیا خلقان به مدیا جواکی امکانه که پرمزنان ها ببورن او هنر او قابلیت اشکره دبه وکیدن کسی که وقت دنگ بیش آنها کلام دبیجه گازی دعوت دکن گازی جوات دکن معقول هنه ما مزن هیچ هنه خودش راضی به دسته خل پشتوان دخن بقاسی ام بیشن زمانه بر نینه لی افتشت هنه او هچه انسان که دو بیشه یعنی هر کس نبه دنگ بیش هر کس نبه شاعر دنگ بیش افتشت که نرماله تو کس به قصور نینه لی دوی مرف و بیشه قابلیت که به دوی مرف دین سر اینترنته دوی مرف بلاو بکه یعنی الا و مشتری ویتشتی در که شو هم يعني هيامك براستي هيامك خوش عنك السر ميديا جواكي هركز ايدي كار هر تشتي بارفا بك هركز ايدي خو كار بكينه هر دري اري مشتري جي ايدي بر براستي لايكو وقت غوتشي عبد الله ايكو يعني اف صناعتك وك زيره يعني البت ايه هناك كيفش بك البت ايه خو نشان بده لید پیشروجه ده یعنی دناو جواکه ده جواب پرسم ماموسته دنگ بیجی چاواته دیتن یعنی هری داوی ام سر و مسئله جی بسکنن یعنی ایدی جوانن مگلو زانن دنگ بیجی چیه کلام چیه دنگ بیش کینه یعنی اون جی آنکه اون درسه ددن زاننگه هی اون دخبتن ماموسته دکن yani bunlaha xondakaran betir lekolin dikin betir wan nas dikin esas cazibe ki merak çi büye de deng bejiye da civan merak dikin hez nekin yani hnek ne zavje hel dedin hnek he tamavi nizanin tahmin amın boy tam heldana ji deng bejiye lazım hnek sal merva peş ke mesela bu ser xu bejim sal awal ku ez diçun mekteba seretayı an navin ya mutgab mezni me çe qire ciri çi gwedarit ki çi tam heyete da çünkü tamavi nizam bu fahm nedikir sale ku ez hatim liseyi üniversite ya tişti balkeş hene tişti acib hene kelime xoşik mjari xoş hedi mara fahm dike ava bevajoye ke ija gava ku je fahm ne ki zanin ki tişti ki kültüre ki devlemen de xoşik ke لیکولین دکن مثلا طلبه من بهشی جد دوان داد بینم merak dikin dibin ev dengbêjî ji ku hatiye ji kîjan ostam dest pê kiriye bi vî awayî ew merak wana li ser lêkolînê dide meşandin îja mesela di üniversita me da em gelek qadê dersê yani dersê klasîk hene dersên edebiyata Kurdiya klasîk dersê edebiyata Kurdiya modern dersê zimannasî û gramerê hene evlalî ki dersê edebiyata gelîrî em jê ra dibêjin derseke me mühim jî ev e ku bingeha wê dengbêjiya Kurdî pêk tîne û telebê me yên beşa lîsansê ji sinifa yekê heta sinifa çaran vê dersê dibînin û her wisa sinifê me yên mastera bilind lîsansa bilind hene ku divan beşa da jî xwendekarên me dersa dengbêjiyê teoriya wê û beşên wê cureyên dengbêjiyê û kevneşopî û diroka dengbêjiyê wek ders dibînin vê hêlê da dengbêjî
رنگ و دنگ جواته شاهی جواته یعنی جواته de hakikaten gava Hıngeha çandame mamosta. çünkü gula çandamaya o numune ke mühim çünkü şahiye ki da davate ki da her peşi çavle dengbej digere dengbeji heye yan tune yani aftişteki mühim de hem zamanda hem civate da. Yani mamosta ekunu dest be guhtar kırına klaman kırına civan brasti brani ji civan. Beraş kidere dest be azla ştab pırsım. Yani gelek civan edini zanın klam çine mıkabın. Beraş kidere dest be beraş çava dest be ya demaku civanek klamek kohta mamosta ji baskı ya gon fam netkir. Nizam bu çiye manave nizam bu. Yani civanen ku metamaşetkin ve çava zanıbın ku manayeka klam heye ve çava fam bikin. Öyle. Bila cihek o heri betir kefa wan jerate dest bikin. Remixin dengbêja çekirine ser internette. Remix'e ya. Remix'e klam çekirine. Trap ewan çekirine. Ku meriv lê dixe meriv dibêje qey dünya diheje. Ew qas xweş e. Xortên me ku mesela Xalê Şakir dibên Şakîro, Xalê Zahra dibên Zahîro. Baş dikin. Bira dest pê bikin. Bera zanıbın. Hêdî ve çêbe Xalê Zahra xwe jî razî be mesela efsaneyeke bira bibînin. Bila takip bikin. Mesela çiye mesela meriv belki kirameke ciroja awil fêm nake. Lê bira nebin dijminê wî tiştî. Meriv çini zar meriv dijminê wî ye. Yani gelo pişti demek ki meraf kara bir fan bikin. Helbet yani gava li malê teyiplerê xistin berê yani giriye meriv dihat em ji zarokman yani meriv got ev çi ye. Îro em dibêjin çi qas tişkî xweş. Hêdî bi pêda meriv hinik her tiştî dibe kilaman jî bi meseleyên wan meriv dikare bi pirsê her tiştî hîn be. Ve gavêjî tercümeci gele avada gele videoya da tercüme ve Türkçe danine ber Evci balkeş. mühim yani. Evci. Te çava dest fikir Abdullah. Yani balata yani çava ev tişkişand. Denk beji, denk beş, klam. Te çava dest fikir. Şkengi de gohtardık yaz beji. Xwedê jê razî be Silêman Agayê Bekirî dibêje oda bavê min hebû. İşte maqulen wekî hazira temaşegera gohdara dihatin min xizmeta wan dikir. Wan mesele digotin ez hîn bûm. Ya me ji wisa me van dihatin malê berê xeberdan hebû sohbet dikirin. Qala meseleya dikirin. İşte wexta filan agayî bêvan kesî re şer kir û filan tişt çêbû digotin ev tarîxek bû. Me digo qey 500 salî beriya vê ev tişt bûye. Derdiket ku 1926 de qewmiye mesela vê başê re em hîn bûn. Bi wan meseleyên ku mezdinan li oda digotin meriv hînê tişta dibû ama belkî zamanekî pir dûr li welatekî qet me nedîtê çêbûye. Mesela li cem me gerger em kolikîne qeza Semsûreyê me digo qey gerger li wî alî dinê digotin li gergerê dimilî hene. Ya me digo mesela tişkî çawa ve cêkî çawa Hakî dereye. digotin ku dimilkî işte ev kelime wihaya me digot ya ma bê kurmacê ziman tiştek heye. Yani meriv hêdî hînê tişta dibe bi guhdarkirinê meriv dest pê bike paşê xwendinê şükür kovar hene rojname hene şükür kitap pir bûne internet imkaneke pir baş e hişê çêkir êdî meriv dikare jê bipirse ev mesele çi. Yani ev ê ku tu xwazin zimanê xwe pêşî bixin. Bikarin bi klaman re jî pêş bixin nefsa. Süper. Yani kurmanciya rast, Kurdiya a rast di klaman diye. Gelek telebê me hene yan jî gelek ê Kurdî paşê hîn bûne dibên me kilama dest bi hîn bûna Kurdî kiriye ew tiştekî mühim e. Yani eko fam nakin ji dibêjin em fam nakin ji bo sab gohtar nakin. Lê bi rastî a rast yani eko gohtar bikin pişî demekî yani Fam jî dikin. gaynî fam kirine meriv hînî zimanê Ziman jî yani. Ev jê dewlemendiyeke mazina bi rastî. Mamosta pir oxtê me nema lê herî dawî tê ji bo dengbêjiyê. Ji bo dengbêjan û kilaman tê çi bêjî mamosta. Mala ve ava dengbêjî esas mesela ihtiyacı insanê daimî hemes çine xwarin ve xwarin ilim fikir yek jî ji vana yek jî ihtiyacı estetik. İhtiyacı estetik çiye? Hevese, şahiye. Çünkü mesela demê herî tengasî da şerê herî dijwar da em bêjin şerê cîhanê yekemîn seferberiyê da jî tu dibînî dengbêja berhemên eşqê çêkirine. Ev alametekî yani şîn û şahiyê da her hêla hayatê da ihtiyaca hîsa estetik heye ev jî bi dengbêjiyê pêk tê
dengbêjî ve hêlî da roleke mühim dilize û her wisa roleke wî mühim jê ez wê va biqetînim dengbêjî çavkaniya dîroka devkî ye. Çavkaniya dîroka devkî ye ku dîroka berê bi saya dengê dengbêja zimanê wan ji tarîxa qedîm ber bi tarîxa nû neqil dibe û hafizekî çê dibe. Ew hafize di nava milleta da müşterekekî pêk tîne û neqla hafizayê tîne cî. Saat Ez hoş boy wî mamoste. mala dengbêjan ava mala we mala hazir û temaşevana hemiyan ava be. Abdullah işte ji pirsim 2 dakika 3 dakika me hîn heye. Yani tijî çend salê te vî karî re mijil dibî. Herî dawî ez gotina te jî bi fikra te jî merak dikim li ser dengbêjiyê ji bo dengbêjan tê çi bêjî herî dawî. بله خوزی پروگرام قد خلاص نبوده خوزی مشغول حتی برای خبر ده چقدر شیرین ساعت و خوش به تشتی کو جواک بکه بلا مثلا هرچی کسی کو برکتی بی زمانیه خوزه تشتی کی بکه قنه ببلا کلامه که گهدار بکه قنه ببلا دنگبیجه کی ببینه او جه کلامه که دخوازه کلامه که بکه او جه بپرسه خدمته که تهیه از دکارم با جنابت تشتی کی بک بینم مثلا افتشت بلا نترسن کس نابجه که همو ملک خود سر من قید که افت نابله دلخوشیه که گوتنا خوش بهارا دلانه هیچ شکر واره ما کور نبویه ام هی کوردونده نبونه هیچ دنگ بیجه مهنه الحمدلله کو بینی لباتمان کلام چیرکه شاه اسماعیل ملان لحدود ایران چیرکه خودی جی راضی به عبدالعزیز کوچر چیرکه عبدالرحمن دیرشوی چیرکه جزیره بوتان مثلا اف امکانه که پر باشه هچی مروه کو کی جان دنگ بیجی فهم بکه کی جان قاعده فهم بکه چه قاعده برفرید چه قاعده دشتا خرزان بلا دست بکه کلامه که گوتار که کات چه بیش تجبور جوانان چه فکری عبدالله yani جوان چاواد بینی کلا ایکو کلامان بیجن نرنات لسر وان چی انا که گلک مساج هاتیش بوی از دپرسم yani یک بیک اخت متنه که از وان بخویدم لی گلک جوان ایرو مساج آویتنه پراستیج جبوت مساج آویتنه دبیجن امجی تو خازن در کبن برنامه یا دنگ بیجه yani gelek civan edi klaman dibêjin dengbêj dixwazin bibin dengbêj têj bo wan çi dibêjim ama anaka heviyata ne dibêjin em jî dixwazin derkevin programa Abdullah Koçal em ê çi bikin em ê çawa derkevin estağfurullah program ya dengbêjane ez xulamiya wan dikim bila pêşî bibin dengbêj baş bila warin aciye wan li vir ser çawa mesela ev bila pêşî bibin dengbêj ez çi tavsiye dikî jiwanam Abdullah bera çawa bixebitin çi bikin çawa perwerde bibin بلا هۆستایەکی ببینن هەل کاربن شاعر دەنگبێژێکی ببن شاگرتێ وی پڕ باش دەبێ bi telefonê Ahmed Qiliçiye دەگوت ya ka şagird dikune yani şagird tunene بلا هۆستایەکی bibînin pêşî biçin jê hinî kelama bibin bلا bi telefonê jê bipirsin bلا hinî kelaman bibin hinî meqama bibin hinî bi lêvkirina rast bibin telafûz mesela dibêje xas û amê xas û am peyveke êdî kevne erebiyê ji xwe فقیر فقاره او دولمنده مزن و ریوبر مثلا دوی تلفظا و زانبن جبو و هسته کی ببینن جهینی کلامه ببین کلامین خو 4 کلام 20 کلام 5 کلام نه مروه دنگ بیش اوکو کلامین خلاص نبین دویجه کو دنگ بیش کی کلام دگوتن یا گوتی از دو و چه دکمتی yani kelam خلاص buna mesela hiç buhan heftine çelike انا هوستاتيه كان وصام خو وسا بنرن دبيجن ادبيات كلاسيك تا şair ki 2000 beyt ezber dikirin jber dikirin başa ku benivisanda çünkü malzeme de ve berheve mervek 5 sali bu ya ama 105 kelam ve tüm evin probleme jibo ku bir dengbej de tu peşi mezne xozanı bir dengbej gran zanı bir kelaman him bir te çiş kuhlani te çiş ke bihist u başa mesela rast bilev biki دنگ جی لازمه دوی دنگ مرو جی خوش به او دوی مرو بیجه خرانکه کلمه خرانکه و به هفرا بیجه مشهور بون نه مسئله پیشی ببین دنگ بیش ملت یا مشهور بکه پیشی ببین هستا ملت یا بده سرسری خوا پیشی ببین اما بوین لازمه باشه چوین saat hoş mamosta Brez Abdullah Koçal peşkeşvane bernamaya dengbej Rastiyas hatnata gerek keyf hoş Abdullah saata hoş her hebi inşallah akademisyen Nevzat Emmioğlu mamosta saata hoş tijbo mahati iro tijbo mevantiyata gerek ispastikim malatava spas hoş avatır her hebin Onje her hebin inşallah Strambeş Pervin Hüseyini gerek ispastikim malavava müzikşen İsmail Hakkı Parmaksız Berkin Güller malavava
بله تماشاوان عزیز ما ایروژی برنامه خو بداوی کر هفتادن دیسا به میوان هیجا به مجارن جدا امی پیش بری ببن حتی و دمه بمینن دناف خیر و خوشیه ده خاطره و باری هی باری بارانک باری باری هی باری بارانک باری اوره هاوینه باران شلکر هی هی دسمالا دینه درد از کشتم درد اوینه درد از کشتم هی هی درد اوینه باری هی باری بارانک باری باری هی باری بارانک باری اور پاییزه باران شلکر هی هی دسمالا قیزه درد از کشتم درد عزیزه درد از کشتم هی هی درد عزیزه